Yo no vilo lo we me do gbe na me sia me va gbe nkepe avala ji ne enya me ne fa mo jija gba ne na subscribe like man na ma video pra me no vi agba no so de ko ma ko da de mo ji wo afi ma ji apeda ne na subscribers yo pra me yo le video ma mi afa de die no no la gbe nkepe avala ji le fe me ele fe de no so yi me ma glo ya nye be me no ya be video de va kede unye ma gbo be video e do abe 2 weeks alo consider fe alo de kakple ejivoye ya mese video anko bo ehia be ma cover moji na mi afete mi abuta mechu na mi akpo be fedu come na mi ache mi ati wa da forma alo ehia alo mehia anye be mi ato yo le South Africa e do le Nigeria e do le Nepal ple India fete amedo va kpo be ejebe nyonu ne de nchu wa mefe ple jivo abiale nchu oche wa ti wa de na mi gede mi ato muslim to do mela mi akpo be o de mona obe o fe subo de mona obe no tum de nyonu ame enefa le mi ade konu me ya me mi akpo e bele ke mi awe mi ache mi ati wa da foma de ohia na enye nyonu ne kpo ebe enyobe na de unchu ame fe ton la na ngule le comment yete na mi ase nko we le vevede okay agbe mi be mi le ngogbe dede po e ka mi awo e ya wade mi aji e ka mi awo ya pere mi awo ana ngogbe dede mi la gbe me na mi pola nyon no sugbo unchu e anye nu ba nto me di mi ma fonu chu le South Africa fi filala o da si jibe yiwade nchu wa mefe eton enefa o da si ji o lo deji amedo po ebe sigbe ya me ye nu fe ya tale yi mi be technology mi be mi le chichi mi be agbe le ngogbe yi ta totro no va gbe ebe totro de we ma vo menye me po ebe menye totro de sia de anango gbe de mi o mi po nyatepe yi le menye anye be nyonu osugbo unchuwe e anye nyatepe matro ta no nyebe nyonu de ka ava de nchuwa mefe eto ene ne mi po ebe le ka gbe ano generally nyatepe de ka ya mewe maglo na nye nyonu e ma George na o ya ngre comment yete no ma ngro na le ko cho da siji ma po be lewe e ya ye nu me di ma fonu chom le mi afefe me ya mi a mi po be me jeo me hian be mi a fonko gbede kako ya me be agbonke what men can do women can do better ta mi an be nyonu no de nchuo generally mi anto mi kpo era mi kpoku hiyo me milera nyonu fa gbososo ya we be mi atcho ebe prostitution le do me do manu ayin prostitution enye problem de kun vo nchuo fe agbo susu yi le soe ya we be amendo vale agbemano na mi ko apama ko dade de le veme aw mi ma da fogbe o ma da fogbe o ma da fogbe o mi le totro di la agbeme fo menye be nyonu yo sugbo wo mi agava na be nyonu no va ide nchubu wa mefe like voya nyanya ile jojo fifila le South Africa Nigeria me do lewo abeale me gbele India me do chelewo vo mi be agbe na vivi ne le moji epo ebe e ma George na ore o ya ngwe comment ete ya de ko ma cover chomo me ma cover chomo me be ya ele jojo agbe de fi no dota agbe de mi le ngogbe ya ta mi le gbogbo be mi ade ko no me ya nya te pele e yo le gbogbo be freedom and nuka ole yo fete obe le ko ne democracy ma ole yo fete democracy ele vole Dubai le fi democracy le lo ni mi le yo be democracy ele e ya nyenuka fo nne nchema fo esedo le yo blame ya hade ofe subota le Dubai le fi vo like when we say freedom le o ma ti wa choko amebubu ple esedo le yo me po be eso vide le sema vo le nyate pe menem le gbogbo be democracy nwe ko mi le didi la gbe tane efia wa no tepe mi afe tradition no tepe me ho sebe akpe ya to gbe ava feme bona nye fe nyon e po ebe George na we ngole comment yete
nena de unchwa me kala bebe okay nous e felia me di manga fonu cho ya nye cho Tuni Jonas me kpo ba me sia me comment me no YouTube Facebook ji me va no amokwa mo le comment yo lo da doda Tuni Jonas e be de ne eduo me to gbebe yo ma jira do me do de ya fire we o lo me lo ya fire we aha me se amede fonu cho wa be ele Tunisia alo ele Melody TV ji ala me se ono gbogbo be Tuni Jonas ne de ko vale nu fude ya mo ma se vone cho jugbe ko pe de won de ya nye tupe jugbe yo ko le pe de won ya nye tupe ata to ndo to me na fia we ata to ndo fie to me na politician we mi le mo ji nyi me na America juya o vone me kan ku me na me de wa po be amia se go me be do we von ya ta mi le nku me kan me gblonya de ya ma ga gbleke be mi afa duklo la we no nyebe devi yo fo fifi la enu komi ko le glo me po le Boko Haram fe ta me bu enu ya komi ko le glo ne to trode le jebe no trade with immediate effect e ya nya te fe matro because maga bleke if persuasion fails force ava sigbo le la gbe mema mi ame yo mi dia de gbe mi po nya te fe magbo nya de na we never itulande gamole la me ku vola tane ne fe ple la le gbe me le fama aida la adue allo la acho abo adega mo me na enye me die gbe me vai ma vai po gbede ogbe mai la fa fo ya ma po e fi abe e wa vu kaka be no agbe we want better life in life like be amen we don't need heaven mindi have better life like be amen tanya yi Tuni Jonas le gbogbo la mo ju le yire me me da si be ne no mo ju ya o vo jigbe yo ju na me de no hwe no tro agbe no tro no we e mo gble le 4x4 me le ile gbogbo le yo be DC o le yo be assemblyman o le yo be MP o le yo be minister ne gbo wa ko police wa me ne wo ko dade ngogbe na we afa minister avadu o me wa ko ewu avajira modo be minister gboda minister mawia allo pour mena chachale la mena mawia e gana no le ho va fe mi be no jira do me do we want to respect those ministers who are selfless menye you are log cholo e gana me ko ba ide account le yo vodo wa flat well maga ka video ko de mena Christo to we be le fuma le ga jona pastor we enya pastor ne e flat wo le Dubai le fia no menya o de nyemele gbo na we menya me vie we aha agbenke mi be agbe na vivi na enye nyonu ya na ekpo ebe na te unde unchuwa me fe ton e wo ya nwele comment yete ma se sa nwele ne ma se ne le list o nwo ko na konkonyi ko de sa na konkonyi ko de list we se dare okay no vilo lo nyima funu didi o nya te fe nya anyi ma me gbola agbenke pe abalaji no vilo lo me nga ngo bo ne fa mo ji me no gboda be ne fa jagba na subscribe for like mana ma video pra me no view no vilo lo we Nya no cabe.